السلام عليكم تلاميذ سنة ثالثة إعدادي، مرحبا بكم في قناة الأستاذ أيوب أقصبي. إن شاء الله أبدأ بأول درس في الدورة الأولى اللي هو لي زيدونتيتي ريماركابل ديفلوبمون إي فاكتوريزاسيون. غادي نبداو إن شاء الله بأول حاجة سي كوا لو ديفلوبمون، سي كوا لي تيب دو ديفلوبمون، c'est quoi la factorisation et c'est quoi les identités remarquables, d'accord? Et après on va voir une série qui contient tous les paragraphes, d'accord? C'est quoi le développement? C'est de transformer un produit en une somme, d'accord? Une somme ou différence. يعني كيفاش نحول واحد ضرب الى مجموع او فرق. لو ديفلوبمون كينقسم لنا لجوج ديال الحوايج، ديفلوبمون سامبل غادي نعرفوا القاعده ديالو، من بعد غادي نمشيو لو ديفلوبمون دوبل. دونك باش نهضروا على لو ديفلوبمون سامبل غادي ناخذوا واحد 3 نومبر غيال، سوا A, B et K. Des nombres réels. Les nombres réels قريناهم في السنة الثانية إعدادي، كان كتقديم للجذور المربعة. دونك عندنا ك، ولا القاعدة اش كتقول لي؟ ك multiplie A plus B. Donc c'est de transformer le produit en une somme. Donc c'est K fois A plus K fois B. Aussi c'est quoi? Et dit pour la somme, allez نهضروا دابا الآن على la différence moins B. Donc c'est quoi? C'est K fois A moins K fois B. D'accord? هذه هي la partie de développement simple، وهذه هي القاعدة اللي كنستعملوا في le développement simple. الآن غادي نمشيو les exemples. C'est quoi? غناخذوا واحد l'exemple اللي غادي نطبقوا فيه قاعدتين معا. علاش مثلا ناخذوا ليكزامبل ليكسبرسيون 1، عندنا A كتساوي مثلا 5x multiplié par les parenthèses 2x plus 1. داكوغ، في هذه الحالة هذه الأصدقاء شنو هي ك هي هاد 5x كاملة، داكوغ. لا ملتيبليكاسيون سي لا ملتيبليكاسيون. A هي 2x هي A، و B هي 1، داكوغ. غادي نطبقوا القاعده ديالنا وغادي نديروا لو ديفلوبمون اللي كنا سميناه شحال هادي في السنه الاولى اعدادي، سميناه لا ديستريبيتيفيتي. دونك 5x فوا 2x اللي هي k فوا a plus 5x فوا 1، d'accord. Donc 5x fois 2x c'est quoi? C'est 10x au carré. 5 fois 2 c'est x, c'est 10, x fois x c'est x au carré, plus 5x fois 1, donc c'est 5x. D'accord? C'est l'expression A. Donc غنمشيو l'expression B اللي غادي يكون عندنا فيه هذه المرة لا ديفيرونس، يعني الحالة الثانية. دونك غادي ناخذوا مثلا 2y multiplié par 3x moins y. D'accord? Je fais le développement, je fais la distributivité sur les parenthèses qui contiennent la différence. Donc, c'est 2y multiplié par 3x moins 2y multiplié par y. 2y fois 3x, c'est quoi? C'est 3xy. Moins 2y fois y, c'est 2y au carré. Y fois y, c'est y au carré. Donc c'est la partie de développement simple. غادي نهضروا الآن على لو ديفلوبمون الثاني اللي هو ديفلوبمون دوبل. ثانيا ديفلوبمون double. Alors, c'est quoi le développement double? غادي نحتاجوا pour annoncer la règle pour travailler غادي نحتاجوا 4 nombres, soit A, B, C et D, 4 nombres, des nombres réels. Alors, parenthèse multiplie par parenthèse. C'est A plus B facteur, ou la multiplie C plus D. On fait ici la distributivité ou
Le développement, c'est-à-dire de développer le nombre A par les parenthèses C plus D et développer B sur C et D. Donc le résultat, ça sera quoi? A fois C, c'est AC, plus A fois D, c'est AD, plus B fois C, c'est BC, et B fois D, c'est BD. D'accord? Exemple الأصدقاء باش نفهموا القاعدة ديالنا. دونك شنو عندنا؟ Exemple. Par exemple, عندنا واحد l'expression A qui dit quoi? عندك A اللي هي 2x plus 1 facteur 3y moins 1. D'accord? دونك شحال كتساوي لي هادي؟ كنطبقوا القاعدة ديالنا، قلنا كنشدو لو نومبر كامل كامل كنفرقوه على القوس الثاني. كذلك عاوتاني العدد الثاني كنفرقوه على القوس الثاني بحال هكا. دونك سي égal à quoi? 2x multiplié 3y, c'est quoi? C'est combien? C'est 6x, y directement. Calcul mental. 2x fois moins 1, c'est moins 2x. 1 multiplié 3y, c'est 3y. 1 fois moins 1, c'est moins 1. D'accord? Alors, كنلاحظ l'expression ديالي واش كاينه شي حاجه اللي نقدر نكتبها هنايا؟ نو. اللي نقدر نحسبها زعما ما كاينش ما نحسب. داكوغ؟ دونك هنايا ما عندي ما نحسب. دونك يبقى لي l'expression هو هذا l'expression A. Je vais encadrer l'expression A ديالي. دونك الاصدقاء هذه هي لا بارتي دو développement.